lo suka ku-Ward 41 umama wenhlangano yabafelokazi. Ngikhona futhi la kuma-Queens, ama-Queens elotshwa kwaMathu 82 Hall. La ngikhona ngifaka u-Srispeak ngitshela kantakwethu bakrizola. Ngizokhuluma ngendaba yomama abaqhubeka enyembezi, yomama abahamba nomnxebelo phansi. Athi bangabehlangana nawe ahleke ayize ngathi sithi kuhle bonke. Inhlangano yabafelokazi ngikhona 41 sukela ngo-2007. Ngithe mangishonelwa umyeni ngibona sebedelela ko-sister-in-law, o-brother-in-law hlezi lapha ekhoneni. Ngathi okwenzeke kumina futhi kweze omunye umfelokazi. Ithi into yethu sikhathela sinoma sambelo baba ungozwe ngetshalo. Seleni ngesikhathana bakawethu. Ungozwe ngetshalo ehamba amathapha we-kitchen zami into zamkela konke. Ungozi itshalo ngoza lengqondo. Sithi umfelokazi ohanjelwa manje. Sicela hanjela abafelokazi. Sithi umfelokazi akayala abanye abafelokazi. Akhama umfelokazi uyakhala lapha. Ukhamba ohlezi lendoda yakaza zase nama-claims aqobezelayo. Athi ihlala ngentombi intombazana uhlule nendoda yakhe. Akayazi ukuthi ehambe ukuthi ikhaya. Sithi komama asifuni ukudatshuleka. Joseph ulinhlangano zabafelokazi. Sukela ngo-2007 bantakwethu yaze yaxhasa sanamakhonthena sasebenza. Senza umhlaba. Bafike abantu basezwe bakutshontsha konke. Namhlanje ngathi angifuni ukuphela amandla. Ngizomela namhlanje igumbi labafelokazi. Yinto igumbi lisuke lo mama bakhala abaqhubekele enyembezi. Bese siyahlangana siyakhuleka. Kwigumbi sithi ingane yomfelokazi ayingahlali ingasebenzi. Sikhona siyigumbi. U-director wethu nje sisimzelemu uma kunengane sisi. Into grade 12 ifunda istation. Uyahamba emakhampani zathi nengane yomfelokazi engasebenzi sithathe sifake emsebenzini ngane. Sithi into yethu bantakwethu sicela ama-skills somama ukuthi sikwazi ukuyimela. Asisekeli kwamama ukuthi sibongile ngifundisile namhlanje uthisha ugoqa izandla ukuthi uzobonja usibongile ngoba amandla ami. Asingahlali phezu kwengane siyabhukula samakhosikazi. Inhlangano yabafelokazi ithi sikhathele ukuphoqa umfelokazi afake ingubo ezimnyama. Abe nempoqo ukuthi ufale izingubo omnyama ahambe kanjani inkunzi. Izinto yethu sicela i-building ezoba yinye ekhansela. Sikhathele ukuba umama ungozwe ngenhlani into yakuqala. Uyahamba uyokwenza affidavit. Uyahamba umama umyeni wakho ushone kabuhlungu. Uyahamba umama uyofuna i-counseling. Uyaphuma la e-police station. Nangalenhlalo ukuthi kwimanzi basemzini bamgadile bathi imbozi ungaholwa ilanga. Uyahamba wabuka yizwe. Bantakwethu ngagqoka ingubo enjima. Kodwa iblue. Ubeyithetele. Bacishe ngabazali inkunzi umuntu wesifazane. Ngoba uma ngikugqoke izilo uyilotho neza bantakwethu. Ngasizwa iphoyisa elangibona ukuthi nangu umama esebanjwa inkunzi. Sinendawo mama la kwigumbi iye-healing session. Ngoba kulo mama engithi bahamba nenxeba. 16 September sizobe sise-civic center. Sizoxoxa ngathi. Umama ngelinye ilanga baza abanye ngixoxa. Ngikhala ngithi umnyeni wami kunento engangiyiveza umehluko uphatha ngabelele emakhazini. Ngangasasaba ukungena lapha. Ngelinye ilanga ukhipha amabhoyi, ngelinye ilanga ukhipha igazi. Ngahlala nalento yangadlula kodwa langa limbe sisenhlanganweni abafelokazi ukuthi omunye umama ayilutho lento ekhalelayo. Ngcono bathi indoda waya emakhazeni ngekho yabuye endlini yangena nayigesi yayigqokisa isudu wayifaka ebhodini. Mina eyami indoda ngayixosha ikhala la, ngayixosha uthopho la, ngangqoba izibi imvuthi ihlakaza izinja. Ilapho-ke bangabona umnandi. Sicela ukuyibhoqa bantakwethu. Engisho ukuthi bantakwethu wona
Sizopholishana amaqeba. Ingane yakho mayingahlali ingasebenzi. Senza udothi udobo konomama ngiyabonga. Sengithuthumama.